Mem ngemadlamini siyabingelela zakwethu esingazi ukuthi sawuthokoza kangaka kule ndawo nisenzele into enkulu kuphela siphoxe umsindo besavuselela abantwana ngendaba yokuvota thina kade safika ubandlululo siluzwa ngendaba silale emahlathini sifuna kuze kuyofikwa la asiluzwa ngendaba ngakho ke bafowethu badodakazi intombi nezinsizwa lokho enikwenzayo sijabule kakhulu thina njengabazali intokozo yethu inkulu kakhulu mase kukhona OMC abanje hayi siyabonga zonke akade kwenzeka lapha ngibeka isibusiso phezulu sinethemba ukuthi ke sesibonile ithemba thina hayi zophinde sikushaya ikhanda esikwenze ngo-2025 uzokwenzeka futhi mangibuka nje uyazi ukuthi ingane ikhuluma izingisi ngathi seyiphuma ema-ofisi azo sathokoza kakhulu siyabonga kakhulu ngalowo mazwi kusukela esikhulumeni kokuqala kuze kwesekugcineni siyabonga danke huwe